Cha la commander angazi kodwa nanguthisha kaqhamuka Vietnam virus hey by the onderwyser hambo casha ngicabanga ukuthi la basitshela amandla nawo ukuthi ngokamandla nawo angakwazi ukuthi aderegister axoshe enza konke afuna ukwenza ngokwemandate ukuthi vele imandate ayisayimele le mandate ababeyihambele sebayakhotha ukuthi bangathatha nale lento kamazwi kaMadiba ukuthi babemele ukuthini kahle kahle njengombutho kodwa uma kungasakwenzi lokho so unamandla ukuthi angayiregister or axoshe abantu abona ukuthi abenzi umsebenzi ngendlela so amandla anawo la basitshela ngawo ngendlela engizwa ngayo so kodwa ke lo baba ngoba unaleli ikhanda lakhe uvela akhetha ukuthula nentweni eyibonayo ukuthi kuyonakala ngesazi ukuthi yena uyocabangani ngicabanga lo muntu umuntu oseceleni obukayo ozama ukusichazela lo muntu unamandla angakanani eqinisweni lapha enhlanganweni neANC kodwa manje yena akawasebenzisi uvela athule nje uzubona lo muntu nje kusho ukuthi naye khona ukuphazamiseka khona anakhe ikhanda yena baba umsholozi lo ngoba even ukuxoshwa kwakhe eParliament ngokwamandla anawo ngalesikhathi exoshwa kwakufuna afune incwadi from ku-secretary esho ukuthi uxoshelwa ini bastate the reason and basho ukuthi ama-reason abaka-state yilawa nalawa nalawa bawanikwe ubani ngoba phela upresident usuke electwe democratically through ama-branches awaphi lama-branch azokwenza u-50+1 athi siyavuma ukuthi upresident akasuke esikhundleni uma ngeke ibranch ethi 50+1 ethi akasuke esikhundleni abakwazi kumsusa kahle kahle kodwa wavela wayeka nje wangakhuluma lokho naye nje mina ubuya ngihluphe hayi uma umuntu ovula ubutho yabona kahle kahle naye lo wabasusela yena ngoba ngathi hey naye ubuyalala nje siqhathe nebhizi ziningi izinto ezizakalayo angabe uyazimela alokho ethi ngizokhuluma angasho lutho wabona ukuthi ingane ngare ngamngena ngenduku cebulo ngoba ngizwa lento yakhe thatha too late ezintweni eziningi thatha too late